INP channel clear tu te in zain chi bai le vek ule tuntu ma chuan Dr. PC Biaksiama ziak Mike Pence atani tong ta yang u ati hi kan ngai thla ho le don nia thuma khovel sol na hlim thla America ram le an boi na khu khovel hlim thla dik takani he America so sol na in lar chhuwa dan hian ram tin le nam tin te mimal nun thleng poina entir vekani hun hununga sakol lo chhuwa na hun thimero chu la thleng em lovin ram tina ring tu te tong tai na wang hian pathian khongai na le chan dam na hun hi po sein ala om chau zokani tuna po hian setana antichrist lalna ram ain hong thei reng to ti ngai tua lem lo a thalam hoisana Biden atran tat hi Mizo zinga po beng cheng sot ve tak kan ni FB le media danga ma ni ming chal ngam lo dai boya in ti tele account lem manga an chep thena lo dong tu tan phei chuan an kel ek tam ve ta view emoti turan ni hei hian sakol lo chhuwa huna a hnung zuya lo pakai ve mai tur hlim thla an lo entir lok bok voin chu chui chian na telovin Chanchinthar le thubeng lu deu toite te lor khom kan mathe phot don nia Donald Trump chanchina sang ni som nia milar berapuan politik in chep thena dong member tuani mek lain mi pui ngai dan la khom na galap pola chuan president Donald Trump chu America mi pui ten an mi du le ngai na ber an vote chuak talua mai a vote mu zat hi 18% ania a king pui Biden aro chu a hnoi feya 6% a mu ve chawani in than campaign laya mi pui anin nei tam hlei dan khan thui taka hrilo me Trump president chung hian economy ro pui ber sipai chak ber Middle East a remna siam tu tholok ber Nobel Peace Prize dong tura an nominate fo a committee a leftist liberal political reputen hlei nei taka an nar thlak le thin ania America mi pui makta doi tam takin president ro pui bera an ngai le Grand Old Party mi pui ten an ngai nat le an chuan em President Trump lai zinga vote mu ber pro-Israel ber khovel puma evangelical Christian ten an tran berani Rasmussen pola pheichon Republican mi pui za som sari le patni zetin Trump na tho an lung oi ti an soibok America sipaite Marcel Lotan an inralring ta sipaiten Donald Trump an support ziale sipai lal pension to general kai chinte hialin Marcelo puang tura president an norzok ma thu kan chhuwa to thin kha sipai ho tu then khata tangin Marcelo soinom lam an oma drama politic khelna sipai te kanin rol lovang tia sipai thu nei tu te thu chhuwa ni om taka ngai thei Democrat hovin an vote dar om nul ome ma se USA lama thian thate ka zukzo in chutianga lo soisel tu te chu Obama hun lai din mun tha pek ho deep state nom nok ho drama do tu te mayan ni thu men thrila ma se heng Obama latan tu te hi mitlem zok an nia drama general engemo zat din mun poi mo ada te army air force le navy zinga sipai lal berbera ada tele an noyami te hian drama tan tu deu vekan ni thu te men thrila tuna po hian rukin America khochak le khothlang lama sipai mun puya 82nd airborne paratroopers te marines te navy te chu martial law emo insurrection act emo puana ni vele a chechuak ngal vak thei turin anin ral ring reng to ni Mike Pence an president tura ruat don America me puin ngak lel taka an thlir thuk mai chu engdang nilovin kumthar January ni ruka Mike Pence an Biden ange Trump azok president a apuan don ti hini heminia thil khendan tur hi soi thei chin chu ompok ma se ataka thil khendan tur chungchanga in nial na atam nuk nuk le mai athu masalam background chu kan soi jin to wangin chipchiarin kan soi to lawang US constitution dan hemi te po an omna party na kai hruai ve wangin an ngai dan a in muhlom lo ve bok he parliament in khompui joint session Senate le House of Representative in Mukhom Congress lo om tur ma hian Mike Pence chu presiding officer ani dona
state tina tanga electoral college thlan chua member te list alo honganga boina omlo state atanga elector tling te chu dan angin alo pom mayanga mase state boy paruka tanga democrat le republican list chini te chu pakhat pomin pakhat anol don nge in thana vote ti chingpen ani awangin apan in anol ve don engchen nge thu nei na nei America constitution point asoi chian chi lo awangin in nial na atheng ta ni electoral count act of 1887 danin heng result te hi congress member ten pom lovin objection an lo siam thei chutiang objection siam tu tur te po grand all party lam chuan a tul zat aya tam anin ruat to hlom boka democrat lam chuan biden a atling reng to lom ti an tang tlatanga atopa chuan congress member nga zok democratin vote mangin biden a chak zok an nem nget don ani hei hi min hnial tu dai boya inti ina tran mona siam dan ani mase he dan hi dan diklo unconstitutional ani antitlat mai congress in elector du zok le du lo zok khan theina nei lo state governor te hna thunei na pek theina power anei lova constitutional ti in man mai chu rem chang ber lo ani ome chuwangin tun tin muna Mike Pence hmalak dan tur chiang sa zo kalang 1887 ma zong kumza don lai an lo man to zok hi ilo thir non le teng u 12th amendment of the constitution 1804 senate le house ma vice president Mike Pence presiding officer chuan elector house certificate le vote te chu achiar vekang ma se state in thanna buai le na sataka vote ti chingpen na state paruka tanga biden atana electoral vote lo lu te chu diklo ti khereng chungin apom thei arin omlova lelama drama vote mu diktak engzat chien nge biden a aya vote mu san jok ti hi ala hriat lo democrat hawina vote mu sa an lo thup te chu ni tinin chui tu ten an mu bel zela azat hriat thei ala ni lo chuwangin a result om ang hian pom thei lo ve ala nia diktaka vote mutam jok soi thei ala ni chia lo democrat lamin an du thu sama biden a vote zathum le paruk mu anga an da ve ngot hi dik anga nem nge to ni se boruak in thak danglam vek tong chu drama pol te chuan he in thlanna dik lo hi zo ala ni lo kan la fight zel don ti in america ram dung le wanga khuan protest movement an la kalpui mep renga thudik hai lana ni ma chuan atop thlengin kan kal zel don an la ti dup mai ni chuwangin tlom mai an la tum azom lova in dona lakal renga vote ru khom mangatlinga in ngai biden a lam hian lemchan lem ba ma son theilovin an suk na ngaya an la suve mai ani contingent election president candidate te hian tlin ngai zat vote zani le somsari mutling lo ve ta se 12 amendments ina asoi angin congress in president chu an thlang don ani helai thui kan chin chia theinan US constitution 12 amendment soidan ilo bi chiang te ang and if no person have such majority the house of representatives shall choose immediately by ballot the president but in choosing the president the vote shall be taken by states the representation from each state having one vote awam zia chu atuama chak jok bik omtalo se house of representatives ten ballot mangin president chu an thlangang maro chu president thlang tur hian state lama tangin vote hilak turani a state tin io in vote khat theu thak turani don din huna tramale biden ati hian state ruk atanga vote mulo chuan vote zani le somsari an tlin lo fe house in president turan thlang don ta a state pakhata vote khat zel heti ni chuan state control nem zok chuan president atana an candidate chu an thlang king don ani democrat in state somni chuan control make line republican lamin state som thum lai an control la donald trump an thlang don tinani vice president ro chu senate thantura nianga tuna hen republican lam majority an ni awangin Mike Pence an thlang don tina kok bok vote mutam zok constitution hril fia dan dang le chuan president le vice president turten vote zani le somsari phak lo ve ma se state boy paruk telovin
Republican lamin zanhi som thum le patni an mu awangin Democrat mu zat zanhi le som ni le pasari ayin an mu sang zoka chuwangin ol sam takin drama le mai katehi an klinghal thei mai bokang Mike Pence kutah mawhphurna sang hetianga US Constitution meu po inhnial theya achian rai bik lo wangle ngai dan chi hrang om theile thu in chuai inhnial vak thei ania wang hian January ni ruka po khian thilom dan tura chian mai lo wangte soi hova soi fel rual ani boxi lo wangte in he joint congress session kai ruai tu ber Senate President Nebok Mike Pence hian tu ma chu boi lo thu nei na Constitution in a pek chu alek ko mayangai don ta ni tun ma sangkhat zariat chhovel khan Jefferson a point chutiang thu nei na mang chuan President a alo in vote tling to ni kha Mike kutah thu nei na le mawhphurna san zia chu soina siak lo zo kang sum wangemo eptulamin an vo zam wangemo in Biden atlin na turin thutluk na siam vai chuan America ram chanchina an party le mi puite Christian na te amaram le nam phat san tu turu buru ber ani ngal dona politic feel ma ni in tihlum ang lek ni in miten engatan ma ti to lovin a ming chelen to dona ni maro chu Mike Pence hi Republican roi tu corrupt pui entianan Mitch McConnell anu pui Chinese ania wanga communist China nena aruka in thun zom renga manipol phatsana mi corrupt per Joe Biden te ang lo tlon lung oi tum tu ani velova ami ziale atun manuna tang po in midik mi piang thar pathian ring tlat mi aputram puya thlawp tlat tu le anin kar boruak tha em ani Tramatan chaw ni lova ama po vice president ani zel theina tur le sang ni le som ni pali in thlan le phei chuan US presidential candidate ta na in fit sak mai don ani chu wangin eng anga vona le khem na lian thamber po doutlang ngama he in thlan na dik lo taka atling zok atling lo zok tling anga ti luina an pong sual na hi do dala ramdan puin mawhphurna le thuni na sang berapek ang taka aso khok le atnu le tur zong po pathian kutah ngat ngama thudik chudin chan pui tlata Donald Trump hi president ata na dik takatling zo ka ni na anga apuan ngamero chuan anram le nam le mi pui te mangai tu Christian na le America democracy hum him tu khovel pumasa khozalen na te communist lagama niram hum him tu pathian fa dik tak anianga leichunga hian ani tluka choi moitla anom chuang lawang tun hi tong trai hun chu ni rin na nei lo mi te an beidona an zam chiata setana buma an tluk der la hian kan tan khwala tlai lo ve chu kong dik tak chu Mike Pence hian azo tlang theina turte khem na te do zo tura chak na te ep tu ho laka soi chiat na tin reng te phur zo tura huai sen na te fin na le riat thiam na te alo nei theinan kaushan te mimal tin ten thanem ngai takin Mike Pence hi du sak na in malsom thevila itong trai puyang wo thubel beidong tura thucha he tu hi ka ziak zo hluta ka post chu ma in USA tanga pastor pakhat drama thlawp tu le conservative tak anga in soi ma se tramatan beiseina om to lo hmalak na tur zong po soi top veka ahnuk lachat lo chau anga soya miril ru ti chi ai tur zong le Joe Biden atling ngei tur ti chiang sa anga thuran chua tu thu chiar chu kalo ngai thla a chanlet kher chu atu lem lova ka ngaya a ming ti lan po tu lova maro chu he tharau in do na hian mi beitong o le sualin avo zam o te kan hrefo don an beidon na ngoi renga pathian ne na thlen mai du tok lova midang te po beidon na ruama nuk lut tura thahnem lo ngai em te kan oma mi beidong te tan lalpa beisena nei le tura kan bei lai le January ni ruka kan ring tupui mai katana tong trai tura kanin som mek lain miril ru ti nuala an tong trai na nun ti chezonga loin man hlelte kan oma hetiang odang lam hi kan la hrezeu don inral rin na dar ani zok nga ye mel hriat lo te report rang ain lalpa chau rin na ingatang u ole tuna kan ngai thak hota kha Dr. PC Biaksiama thuziak Mike Pence na tong trai tura som na le US dual chung politics din mun ania
kan channel lo thlir tu ten in lo beng war pui le ngei kan be sei